mun sang atanga INP Mizo channel ngai thatu zong song te inza in chibai kan bu ka cheu October ni som thotan ni ania in dam tlan theu kan be se ye ton tum chu Russia le Ukraine lam kan ngai thla support anga ti chuan Myanmar lam chanchin tlang pui kan soi chun zom ngal don nia Crimea Bridge ti chetu Ukraine in dawna boruak ati danglam donem Crimea Bridge Crimea le Russia thlun zom tu lei poimo tak ti chiatani thu kan puang to a Putin chuan nimin khan Alexander Bashchikin Russia Investigative Committee Chief amua an chui chian dan alo hrila ninge yang Putin chuan Ukraine chu apu tatlat mai Ukrainian force te chu rin hlel kai viau ma se an la in puang bik chuang lova heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan nimin pathian ni khan Ukraine chu he thilamo phurtu angin asoya rikra pachethin terrorist ang mayan ni ati indawna muala hi chuan crime against humanity ani lo hi chuan engki mathiang vek kanti fauka Crimea Bridge hi US dollar billion thum point paruk man zetania Ukraine hian a beilo lo ni chuan hei ayana sa hian beita se Crimea mi puiten Ukraine lama be andu pha jok nan Russia in supply pethei lovin han boi phili se thatur hinia Kremlin Telegram channel Putin thu soi video an posa Crimea lei beitu te hian civilian himna an ngai poimo lova rin hlel rual lovin an thil ti hi terrorist tenen thu munan ni ati Putin chuan Ukraine Special Service te ruwa manna angati ni om takina soyani Crimea leya hian rel le lir theipa ngai kalna a oma thilpo na lam hi lir thei kalna lam jok ni in rel kongero ati boilem lo thilpo atanga darkar som nuwa lir thei tlan tir le ngala nia le hi a chena salo ti a chiang mai soito angin Crimea Bridge hi apoimo hlea Black Sea lama Russia sipai te mun pui Sevastopol port panna kong poimo ani Azov Sea le Black Sea thun zom tu ani boka tuntum in dawna hian Eastern Ukraine lamtana Russia chak khailak na kong poimo takani bok tuntum in dawna Russian force ten Ukraine marlam Azov Sea le Mariupol city te anlak ma thleng kha chuan Crimea Bridge hi Russia le inkalpo na chun ani deuh maya tuna ero kongdang Azov lama a to ni nan soi amaro chu hei po hi indawna an la bei me ka nia Crimea mi puima mo lak nan chuan ala him chia lova Ukraine sipai te pon an la thunun ve thei bok chu wangin Crimea le hi hanthlu sopurup se chuan Russia hi aboi view donani chu President Putin-an ahria a mel mate tan hunrem chang siam lo turin uluk takaveng him turin thuape kanti to kha Volodymyr Zelensky chuan Crimea Bridge chiat na hi Ukraine thil ti ani ati chia lo na chungin Russia hian dan lova sakania kha abul tan na chawani ati Ukrainian Postal Service chuan Crimea Bridge chim lom nan postal stamp an chua eta a Russia warship Moskva apil tumpo khan alom nan postal stamp an lo chua to bokani postal stamp hi thil engemaw chin chia tlak deuh riat rengna nan chua thina India rama po hian Indian Post hian hetiang hian ati ve thina ni Chairman of Crimea State Council Vladimir Konstantinov chuan Ukraine sarkar chu demin kumsom ni le pathum zet Crimea an opchung khan thil ro pui engma an siam theilova Russia siam leichung langan ti che thei to ka an lom ve te em ani tin a deu so hle October ni sari kha President Vladimir Putin a birthday ania Ukraine's National Security and Defense Council Secretary Alexei Danilov chuan Twittera video aposa Marilyn Monroe na asaktak Happy birthday Mr. President ti hlale bridge al hluah lai video aposa ni Ukraine President Zelensky advisor Mikhailo Podolyak chuan Russia in dan lova thilati zongzong kanti chevekanga Ukraine atanga aruk chua zongzong kan la let vek bokang
tun tumami hi abul tan na chawalani ti in a tweet Crimea lei hi chevek lolo se Ukraine hena chak pui thei arin om deuh viau maya amaro chu Russia tana fim khur phanan lekan ti ni na langa Ukrainian force te tan apoi viau zok mai theiani Russia hian ven himna uluk zokina kalpui to don tin Crimea ramri shula na zoka an chet arin om tabok General Thar Sergei Surovikin noya hian indona an be na sat arin om viau mai Crimea lei khoyani nu khan Zaporizhia lam hoyin Russia chuan missile aka puak ta durdur maya hetianga Russia in civilian te abituma wangin nimin thleng khan riat thei china civilian mi som pathuman thito nia soyani Ukraine lamin man norvele taka chuan Russia hian civilian te chunga kutlak a hre lo le zual ni na langa Ukraine's Ministry of Foreign Affairs in soidanin Russia hian missile musom ni ze chu Zaporizhia lama akap lut le to misom pathum anthia hliam tuar somruklai omin nopang paruk antelani Russia ina tumber chu civilian te chunga chiat na thlen tira anin kara boy na cho chua ani Ukraine Foreign Department lam chuan an tia Zaporizhia acting mayor chuan telegrama Anatoly Kortiev building chu chiatania chen na in nga a chetel bok ni in a soi Crimea le Russia thun zom tu lei poimo takmai chut chiatani atanga ni a anrama voin thotan ni lo om tura hian President Putin chuan asipai te malak dan tura operational meeting anele dona englam hoin nge mo malak dan tur anduan le don ni operational meeting hi cholkar tinan nei ani deuh maya chutia han ngai thu tak thar viau turero ani bik chuang lowang he Crimea le chia siam thale tur hian man la tan meka soitak ang khan an mang le ngal thei chu ni vele maya Russian Deputy Prime Minister Marat Khushnolin chuan thatta ka thom thatani theinan man lak mek thu alo soi ve to bok Russian invasion hi nizani le somni le pakuana ani tareng maya andin muntlang pui tihan soi duat taila soitak ang khan voin hian Putin chuan meeting poimo akole don ni in Kremlin spokesperson Dmitry Peskov chuan a soi ve bok news 10 khatin Zaporizhia lama Russian missile awanga civilian thi hi mi som pani atanga som pasari vel nia alan thu an lo soi hloma building 10 khat chutani khan city council lam chuan mithi som pasari an om ni nan soi zeta ma se anulama som pani thum vel ni nan soi le ani chen na in som ni vel le apartment som nga vel chu a chengei maya mi som li vel chu damdoi in pan pui ngal an ne Volodymyr Zelensky chuan a Facebook account na tangin he chiat na hi sual na le nun ron na za ngai na tel lo thil ti ani thu soin chiat na thlen na tura malak na in nam noi te reng chuan an sual man an mungei turani ati Ukraine Air Force lamin an soidan chuan misal somni vel zinga parukin Zaporizhia hi anteng ani Zaporizhia region hi soitak ang khan Russia in tun naya aram anga apuan nan tak zinga telve ania mase an khopui ber hi anla control thei mai bik chuang lo White House lam chuan Ukraine an tan pui zel tur thu an soi rualin tun naya lei poimo ti chiat na ero engma an soi lo ni in Reuters chuan report National Security Spokesman John Kirby an ABC programa a soidan chuan leiti chiat chungchang hi soitur kan nei lo kan soi thei om chun chu hei hi ni indona hi Russia cho chua liu ania ama vekina sipai te tol kir turin indona hi ati top le theiani ti hi ni ati Associated Press in Ukraine how to te an interview na tum Russian invasion a Ukraine ram chunga mun poimo historical site tam takti chiatani thu an lo soi ve bok Ukraine's culture minister Alexander Chekchenko chuan Ukraine ram chung museum mun somli lai maya Russian sipai te antom ni ina soya cultural site anti chiat le an rok hi euro poisa million zatam tak manani ati
August thachon nu lamatanga Ukraine sipaiten ram lak let beipui an thlak nakal zela Kherson chim lama rambiel square kilometer sangkhat le zale som sari vel square mile zali le somnga vel chu tuna hian an la let le theita ni ina langa north east lama po ma an son ve reta ne nan chang chho le tan ma se Dnipro kam vela Russian sipai in kul ngetlat tero an duangin an nor tom theibik lo hle ni in Reuters chuan soyani tikhan khothlang lam chanchin tlang pui chu kan du tok ri photanga Myanmar lam chanchin voina chanchin langsar zol deuh kanan soi chun zom nga lange Sakain region Kani township Myong township le Paku region Natalin township pa te chuan sipai somni le pakhatan thi Paku region Natalin lama hian October ni riat khan sipai patrolling nei vei vak somni le pathum an lo bom na sual sipai palian thi October ni kuwa ni min khan Myong township pa chawyet khobula security camp be na sipai pahni an thi bok October ni sari khan Kani township mui pain tong anti bula zingdar sari vel khan PDF pol rang sual sipai an beirona sual sipai som panga ayat claim lawan thi ti DRPA pol ten nimin khan an soi vele bok Sakain region na sipai mun pui omna mongyua khopuya om Northwestern Command le ta se kho inkara sual sipai ten lung in an sak thar mek chu nimin October ni ko khan 40mm bomb pathum 60mm bomb pasari 100mm pathum le 120mm pahni avayen ral thuam lian musom panga in an kapa sipai po thian om nge ni in mongyua district PDF ten an soi hemini vek zandariat chhovel khan ral thuam lian musom pariat zet an kap lut le boka an lung in sak thar te po an deng cherum rum mai ni om takania thian om hi chu arin om viu take 10 October ni kwa nimin vekhan mongyua khopuya Myanmar Economic Bank kota duty sipai te chu MRDA lamin an bom le boka sipai pahnian thiani Sakain region Wadlet township ngapan chong khua chu October ni riat ni khan sual sipai ten thona tangin an lokap chiam maiti voin khan an soya October ni riat chundar som pani le minute somli le panga khan jet fighter pani le helicopter palin kapin an khomi te chu pon chuak theilovin an omta a chung ho sipai nan ka awanga tlan chuak ngam talova khochunga om tareng mai te chu Black Wolf PDF le an thian ten vachan chuwa tumin an panta a sual sipai te chu tlaida ruk le minute somli le panga khan khochung an lut veta a chuwangin indona a chuak zuyani sipai ho chu an tamzok ba ka chunglama tanga helicopter ka anni boka wangin PDF te chu an tol kir le talo theilova vandoi thlak takin an sniper pakhat chin riat lovina om an sniper bozonga Black Wolf PDF ten mun tinan va an zonna October ni kuwa nimin khan a ngonga zaina nu manen a ruang an mutahlol maya amarual hian PDF te chuan civilian mi pani ruang an char ti an soi apoi thei khop mai Makui region Myang township zipia khwa piusotri pol member somni le pasari z PDF lama an pakai ni in Myang township PDF ten an soi mi pa som pangale mai chia som pathum ni in karkalta October ni riat khan PDF te hena an pakai ta ani October ni thum khan Makui region Pau township zipia khwa piusotri keman beina sipai le piusotri an vain mi som pasari an thia midang somnga le pathum te chu an nung chunga man an ni thattaka an en kolawangin heng man te zinga piusotri mi somni le pasari te hi chu PDF lama an pakai ta ani Makui region Pau township Yualan khwa piusotri member Solin anti chu October ni kwa nimin tuk dar nga vel khan anonymous special task force anti PDF pol khatin an kap hlum Paku region tho Intako police station om police yan nain u chu nimin October ni kwa chomhadar kwa vel khan PDF ten an kap hlum bok
tin Paku region highway kong puidung Melbourne somret le pathum na sual sipai te le piuso tri te gate an vaya mi som pasari vel om na chu nizan khan PDF ten an kapa sual sipai lam mi pali an thia hliam tuaran ombok Mandalay region maha ong mi township power department office venga duty sipai pani te chu ngai dan in an lawa wanga in nial boyin silayan kap puak ta hial maya sipai pakhat chomeu tu nan ti chu a thian panaka phlum hei hi October ni kuwa nimin chonudar ni vela thil thlengani azia le thei khop mai Mandalay khopui chianmia ta se lama piuso tri member pakhat voin khan ka hlumani thu generation z power pol tenan soi ma tu zin athina Mandalay khopuya mia tong demonstration ro pui takmai sipai nan no dar tum khan voina an ka hlum tak ong sa nan ti po hi sipai lama alo phusana sa hle ni inan soyani voin chomhadar somvel khan kachin state phakan khopuya police ho tu tet pan u an ti chu tu ti hriat lo sipai do pol tenan kap hlum bok nam sipai ten min ong lana sipai ke man la vele ta nizan kha kol budi sa khodana an ni poimo tadin chut khabial za na ni a rakhain lam media tenan soidan chuan nam sipai te hian mongtro township pa nan ta tong le ngakhuya inkara sual sipai kem le kem an lani kem lak na hian sual sipai som thu man thia midang som pali man an ni bok he kem hi border guard force te ke mata na ruwa manania ma se sipai an om ta zo kani hei hi an mani lam hi chuan official takin thuan la chhuwa chia lova ma se western news na zo na a chan na spokesperson khain tu kha chuan hei hi thu dik takani ati keman lak fel nu chuan sual sipai lam chuan helicopter in an kap vele mek ne soyania mongtro township marlama hian nam sipai te hi an chet tha chhori viau mai August ni somthum khan mel somlina om BGF kem an la to a September ni som pakhat khan khamaya zathum le somnga le pani na sual sipai kem an la le a September ni som panga khan mi trai khobula ral thuam lian te pon da na sual sipai kem an lak nuin tuna hetiang hian le kem an lak sak le ta ni kem he an hal kang vek tin August thalama po khan kem chuasan himhun sari la ya an om nia soyani bok NUG noya PDF pol then khat sakain region huam chunga mi te chuan ration an tla cham tran ta nia soyani tlat maya hetiang chuan rian o thei to lo mai theiani NUG hian mi pui sipai pakhata thlakata US dollar som ni vel ang talatan puina an ration dai tok turtal siam sakatum hle na a chuti chung chuan ration tak ngial po nei hlei thei ri lo hi an tam hle ni diktak chuan ram chung mun tam taka na tho tura tlema wangte an mani thlo patan pui thin tu ber mi pui ten an in le lo an tlan san tak zel wangte hian PDF then khat hi chuan har sakna an tok na saveta hei hi rama boi tir lama PDF malak dan tura rotna kan soi fo mi puyan boi vai chuan an mani tan pui na poina tlak chiat phang chuwangin mi pui boi lo theyang bera man la ka ngai kan ti mol thin khania lelama chuan PDF ten mi pui boi lo theyang ber tura ma an la chung puwa ti ngai na om lo din mun hi om treu bokani entir nan pin lebu township PDF te chuan tun malam kha chuan NUG tan pui na po an lo dong ve thin ni inan soya ma se tuna chuan tan pui na an dong le to lo tan pui na a om miau lo chuan khoya mi ngen eyang ei turtal a om lo chuan engtin nge sual sipayan do thei te lu lang ni chutiang tin huna anting me kani NUG noya om PDF te hi kumin sang ni le som ni le pani kumtir khan mi pui sipai singa chauvel hi chu an om ngei tura ngai ani a atlem zonga chutin chung mi te ni tin mamo an ei in tur thi US dollar som ni vel Myanmar poisa singa ruk vel tal han phur huk sak hi NUG po hian atum hlea chumiatan ringot point thatin US dollar nuai som an mamoni nikum sang ni le som ni le pakhat kum top lama tanga an siam tran
PRF anti program atanga NUG in sumadon hi thlakata $, noi ruk sari velani thina chuwangin PDF te mamo hi anla phuru thei tak lo mamo zual te hne na semani thin thu NUG lamponan soyani $, noi ruk sari vel hi chu Anderson le ral thuam leina tura tanga chu chuan an mamo 3% emo vel chawania Myanmar mi rampon vatheng ta te pon thane man ngai le zual ngai don ani tin NUG hian sarkar dangte min thei tura tanalak na satangai hle bokang October ni kuwa nimin khan ramchum mun rang sual sipai somnga anthia midang som pasar in hliaman tur ni in khitit media chuan report adon thua soya NUG ero chuan sual sipai somli chuang an thiani ati khati songkha tuntuma international news le politics Myanmar chanchin nena kanan ti chuwa the chuni a atop thengamin ngai thak sakawangen ngai thatu zong te in chunga kan lo me